Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saribatangku dimanapun berada, yang dia akan dipakalak beri dekat Allah Subhanahu wa taala. Mai makin nak amuji dengan syukur mengedekat Allah Subhanahu wa taala dan dikanang alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca salawat asyagang apa salamat mangeri kalimat berekna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikanang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah saya bertangku relalan dan kesempatan merak mereka ya rokan cerita di seere kisah seere sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pertama nikah Nabi ahli surga tapi anjur sahabaka pemabuk sikit mabuk misal. Bahkan setiap masih buntu lagi anjur sahabat nak bita pasti mabuk anjur sahabat. Inami arena antu sahabaka yami antu nikanaya Nuaiman. Jadi anjur Nuaiman nangimintong yung mabuk ka. Hobina nikanaya angin. Ya pun lagi temang kasar ka ballo. Ya pun na inungan na anjur Nuaiman nikanaya arak. Ya, artinya intinya berpanang karena anginungi inungang anu apa mabuk. Ya, nah apalanya kan ini karena kesadaran bagi. Tapi setiap asal bentuk lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur kira Nabi Nuaiman amari ko amabuk. Nah maka anjir pernah nyara mur Nabi karena amari ko amabuk pasti amari mabuk Nuaiman mari nginu. Sadar kinyo to punna si munturing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para misimir Nabi ta isron Allah taala alam merumpai. Langsung sadar mari mabuk. Tapi ketika ribukan nasi buntur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mabuk mesti deh. Jadi memang hobinya jeung memang mabuk. Tapi ini kan Nabi ta retuna cidan-cidan Nabi ta sagan sahabat ka sahabat. Ko ngisi ini kan ahli surga. Ya, salah satu sahabat Sa'bu Kirena Nuaiman maka Nabi sallallahu alaihi wasallam anja Nuaiman ahli surga. Makanya sahabat kahirang apa ahli surga. Anja Nuaiman ada de kuna simuntri Nabi mabuk setiap simuntri Nabi pasti mabuk. Maka nya sare waktu na cerita min Nabi anja sahabat ka tina na cerita. Ya, tapi nasaksikan ini sahabat kan anti kamu makalakuan nak ninuai mengapa ni kanar Nabi ahli surga. Ya, jadi ternyata Anjuna emang adalah sahabat yang pertama membuat Nabi tersenyum saat dilanda kesedihan. Pernah bersedih Nabi ta anjung kulle ampamuri Nabi ta ampamakal Nabi ta yang Antuna emang. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang beberapa kali Nuaiman membuat Nabi tertawa. Nya sere waktu anjo Nuaiman kina hadiahkan Nabi bembe domba. Maka mangem anjo Nuaiman repobol bembe ya. Assalamualaikum sahabat. Maka menyebut bembe. Waalaikumsalam. Apa tu Nuaiman? Nampan nutuk mayren dari balakku. Nah karena Nuaiman tiama pole kita dulu sahabat anne tantuna pun namai kita bulu bembian tu erking ngale bembe. Maka kami sampai pebolo bembiana karena alhamdulillah ambilnya mau kepala Nuaiman bembe tiga maya. Nah karena boyangan je bembe paling gemar kan. Karena Nuaiman boyangan je bembe paling gemar ka kang hadiah kang Nabi ta.
langsung randu dulu inje babol minang kana nampang kuntul langire ni tau orang hadiah kangi nak bita bembe nampan pulang ngire itu nak mengir ko hadiah kangi nak bita bembe alhamdulillah terus kubayang kurang je paling gambar ka jadi nalem je sampai bodoh dia je bembe kami nang gambar kami nang cok muka kami nang gambar bulunna kami nang pore bulunna ya tapi nakana nyono emang tapi tabe na kuasa haba puna maiki puna nuga paman tu bembe gambar ka erang na bita ikaw mo ngirangi na bita nakana ngur na te kau ngirangi no eman nakana te makukutan ikaw mo ngirangi na bita nampa puna nusare mo na bita pala mi balin na bembeni ya pala mi duit na ya langsung nyenyeng unju sampai pabolo bembiana kana zaman nai nu ai mas Jari mangami injo pabol bembian eran rina bitan jo bembia. Beri salam. Assalamualaikum isron ta'ala. Karena bita ngapa dunia bembe? Akan bembian kana enne isron ta'ala hadiah baturi nuaimang. Hadiah baturi nuaimang. Ya. Manang apa rene sannang iro nabita manangi tena kana-kana na bita. Najalin bembia nampa anjalan kiri kanan. Na cini minu aimang aduku bukan na tembo ka. Apa na juga kamay nginti-nginti. Aleko bukan na tembo apa namanya sudut jalan di ribalak na tawa. Maka pada saat itu senyumnya pertama tersenyum Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat dilanda kesedihan. Ya, artinya sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nakana alhamdulillah karena Nabi alhamdulillah terima kasih sampaikan salam terima kasih kurinu ain. Tapi nya sampai pukul ya. Tena nalas lampar tu nale menyebab anak bita nampak terima kasih Nabi tena langsung lampar juga belum dia ya, selalu mantang karena bita ngapa nanti apa nu lampar apa belum dia akhirnya sebelum dia anunna isrona la ta'ala balinna pembia duitna nakana nu eman datuna manala pembia nakana rina bita alle balinna pembia. Amma kalau misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyumlah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palanya Nabi nyaki sedih dan jawab tua. Subhanallah. Maka saya diberitahu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah tentang Anjana Nuaimang membuat Nabi tersenyum. Kemudian singkat kisahnya, jawabannya kenapa Nuaiman disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli syurga, masuk dalam syurga Allah. Nasabaritun mate Nuaiman Nabi tanrio, Nabi tersambayangi, Nabi ang ngurang tama di main kuburan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam panawi di kuburan membacangi doa. Ya. Jadi amin rongasan mene pantara na nu aimang nabi mantang. Anjo nabi tanam mantang ero kinalangir anak karena apa nih tika mene lak kajariang na imang sallam. Nasaban neseng kehidupan nu aimang angkana pastinya kini dalam keadaan ini balas rawan ni nasaba tau kumakumbal ada tunat talasa. Nungasan ni. Ya. Betul nama mindrongaseng jo pantarana selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batum ini kananya malaikat mungkar nakir. Dia mengibir malaikat mungkar nakir. Ini gua tak nam nih. Ya, tinggal mantu pakutanan na ya si kami pakutanan nising karena kami nakutanan kimar rabbuka man nabiyuka. Ya mak ya udah seterusnya. Ini gua tak nam kana mar rabbuka. Nabadi nu aimang. Sambil na pilangir Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabak jo
salah satu mujizat nak bita yang untuk kulin langir percakapan aku lei sewaktu-waktu ada waktu tertentu aku lei langir nak bita percakapan na tahu matea ya rega tahu rawa kubur ka asyagam malaikat. Nah jawab ni, ino ay mandatun ni kutaan ti malaikat mungkar nakir kana inay karen no. Na kana Allah Ta'ala karen ko. Ikuta nangi poleng kana man nabiu ka inay nak binu. Maka na ino emang ulangi seki. Jadi anja no emang sudah di dalam kuburan masih kayak singkat anu cak-cak syagam malaikat ka. Nakana ulangi seki. Nakana man nabiu ka. Nakana sekali ulangi. Nakana man nabiu ka. Nakana tiako rego. Nakana tiako rego dudu saran tiako puluh saran malaikat. Injun pagputan. Masyaallah. Nakana anjun pagputan lah. Ni inje itu tompokku. Ni inje inat perhatian nak bita. Sallallahu alaihi wasallam cidong pilangir ang disembah pakutanan. Maka pada saat itu Nabi mendengarkan percakapan Nu'aiman dengan malaikat. Ammakal bisa Nabi tersenyum. Nakanamu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Salamat Nu'aiman. Kamu juga kapan saya bertangku? Hikmah yang terpenting di sini bahwa kita ketahui bahwa Nu'aiman adalah ahli arak atau maksudnya pemabuk. Tapi dikatakan oleh Nabi bahwa dia adalah ahli syurga. Ngapain sebab? Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipatimboi pangainta di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukan apapun itu yang disenangi Nabi. Ia kuliah anjari pas sabarang anjari saba nakule kipakaran nak bita sallallahu alaihi wasallam. Sapunan randur nak bita randu nak bita nak gitte insyaallah selamat ki rilino tak bila bipa ribu kuna Allah Ta'ala. Maka dari itu, eki galup parilan atas selalu sifat tangan untuk senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal 100 kali dalam sehari. Banyak salawat. Jaya salawat kulli simatani kana sallallahu ala Muhammad. Bodono. Kulli tunjukkan Allahumma salli ala Muhammad. Bodono. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bodono. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dalam keseharian kita tiada laku lupa untuk assalawat mengingatkan kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kama menjuka pangkurapin babatuan ki wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.